Don wi pastor om yaki pangit ijang ba utau pastor blay te uladan kata kajingan ba ublay ba ublay om utau pastor ba umudin wa ekajaka kajumu hande habenang te umudin wa ekajaka kajumu habenang te kunta hana uya thuru ya kata usnam na aga ajar khanyo hana uladan kata kajingan ublay mata te kunta Timnya pastor apa uya thu sekitar di bangai kejumu badan nanti apa Nigeria. Dia kunta uya thu bau beli lo empa bau bau dia no. Yaki caka apa ne? Kenang bau pindah lale nani asal apa deh pindi berconsuk nanti apa ne? Bau udah buru ya kata doang nasis pak aningajis perfect. Kalau ke kaba kamula mau perkat, perkat nanti. Te ada yapsha di para bangai te biang ada yapsha tu pastor kan leon na saya di para bangai. Dekat pisah, dia lemah jangan tadi. Utau pas tu lakamai, mau lakamai hai kita ya kata pisah, mau boleh bawa orang pun tak perang ni tilangan pergi lain kata pisah macam ya dia cakap mana. Tapi ni long ki abang ya lemah jangan mobile ni abang macam pun ki mau kani kan deh. Kalau kau nak bentar ke pemde, mau ke pemlong menperiang dari ke pemlak menperiang harga cingiem ke jongi. Ita ini dong yang jinsu tanah ibarat mungkin lima ya jinsu menjadi ane kuat bangta. Sebenarnya ada smart mana tim kejong belai. So boy pak kejing long tadi kalau tang nuksa ibarat orang api. Ba tem ada yang sang kejongi. Lalang ada yang sang kejonga. Lani lalang ada yang sang kejongpi. Niju mak ini bentar kejing kantam ada yang sang. Baladagan ki papang ki pastom hayeng kesan lahalong hayeng kesan bejongki lani hayeng kesan bejonga tenteng baladagan papang mo bat ke balong ban ngiju pentet iki bahayeng dena ngiju pentet ba ngiju phone ki bahayeng ba kunta dan papang ni me jongi ipang mai ki bahayeng ma baleng pentet ma lidon ni ada jingso ye ba lidon ni ada jingso jam Bat kita di bahaya bahasa mana kita perlu perjuang di jompi. Nicu penting lagi. Bat lesi ni penting komentar resmi. Bat lesi kita di bahaya bahasa kita lawan no komersial sampai melarang kita di bapang sistem. Hapo ayam sen berjompi ni ayam sen berjona. Bat kunta. Tentang harta kajing penting kajing nicu kami nanti dah jadi bagaimana. Tentang ni lah penting ite. Ngikmi nanti jadi bagaimana. Bertentang habakiwan kami siang kadang ada jengkeman. Namar balai ngi kan ya kata kajing sokya rajongki. Namta mala dadan papang bistan ngi kajing sokya rajongki. Banwan bandan hakum kata habo. Tekam juru bahkan habo ke pemerintah. Ngapa punya khairang bana. Ngakting rajong balai no yones. Tekamat perang ni ngasat. Na yones kalunong kabakadway. Kalunong kabakadway. Bat kedekat ke pasal pula, kintian di orang ni, dia haba ulalakran yang kini kiai ulah perta dengan bajam, kula seras tomino. Kani yang kalau kamat teng, yang kabang ni orang sama dia ni kor bangta kula seras tomino. Batik yang kani rajin tu khana. Engkau apa? Naga lenong ke bahawai kekat ke peningkong haru ke peningkongan boleh nampak jumpi yang kuat bangta. Ladon ti uwe ubalapang ulasaras nabetanya nagasnong jong temeri bat kamarka kapara jongka. Kalau ti kata temeri kabla pensle utra da kecing sle kabalanya dikijat jong da unyukli jongka kaba upara kaba upara jong ulas ulapang. Nama kata kita kipalakan thai kiraya hau ki ong putra akhni uta ubamidie upang habu jisu ti ula yasno ula om kani kejimpang kamblong sebanyak andrena benda kaburon ublay bon pendan buron yukun ublay daga tiu jisu ula ie kata kamarka bade kata kapara jengka baduta ula seros
Namar kata menla ulai snow baupang ulanang sa arsni hakata jaga kabau udan ulanang sa arsni hakata jaga kabau udan te masde bagade ke program ke jonga te ban pentip pi ngamla ban hikai kumla kiwe kila ban hikai kumang intip iyene idan ni kali benta bila ban hikai kumidikan dalam tiran idan ni kali benta bala ban hikai bat nasung thu bat ya jengla ladi ban hikai hadu kata namdan ni kali benta bat hakani kapor benta kadang ke jingkai kendian bat kadang ke jingalap nani kata ka jingalap kendian habede bat ni ke jinga thu kana sipang ulas ros ban dia thu lengkat ya kani ke jinga thu kana I ulas ros uladan prem jang jimpang uladan prem jang jimpang ke bejol ulas ros ubalong upala jang ka Mary bat ka Martha kibana Bethania bat prem jang ka jimpang Hapne jong kata jimpang jong Lazarus, Mary bat Martha, kila paktian jong Yesus, kila paktian jong Yesus bau Lazarus ulapang, ani Lazarus upang. Te hari nimpai na Lukas kalenong kabispo, kadakhat kablay pra do sopa. Ngi hentu, balay kumang lai tu epimene. Te nidan ya kata lagi sojan lagi suye kita parat ya kita dibahi masam ya kita dipalok prajurit kadang ni pentip setidai ni pentip badan bapang gestam ini masam begini ya bagaimana senang dan bani aku kata kapor juga jing sosti ane aku kata kapor dikum juru hari kapor kami pada Martha nama kita tang lain sipara katung kani konteks kita tang lain sipara mendapat saya ni andai pun tak ladang ingkai pat naga Lukas kalau naga bispo kadakhat kablay pra do soba balay bu kini ki anu kisipa ki khat Yesu namar Yesu ujuso tena ban rong syariah jom kini ki lain sipara pila bersama tu Yohanes Lukas naga bispo kadakhat kablay pra do soba Yesu ujuso tena ban rong syariah jom ka Mary pat Martha ban songka lagi ada pipe yang tu kadakhat laong baka Mary ka Judan le ba Yesu hakatu kapor Yesu tena beli ban songka ha yang jong kini lain sipara Yesu tena banyak bani selok baki rukat bagi senran di juu badalang Yesu balesi kani kan kapulong ya kata benta jong kajing sojan jong ka Mary ba Martha ba Yesu saya hakun kata kapor Chano in paikma ikemang pen yu Yesu teban subatai Yesu umdan habetania akan lepor umdan habetania akan lepor kakum kadukhat bakhatnya Yesu laiku untuk udan Jerusalem tekum ta Mary bat Martha kila phak tien mani kila phak ya kata kubur syau Yesu ba Lazarus upang dan ada pipet yang tuan khat kebesar haba Yesu ti ulai yasno ulaon haba Yesu ulai yasno yang kata kubur Lazarus upang Yesu on kani ke jimpang kamlong syakabanyap handrena benda ka buram ublai bon penan buram ya khun ublai daka khat kebesar di Yesu ulai ye ya kata Martha bagi kata para juga bagi uta Lazarus te kadkhat kemenria lai tu angtu bahadien Yesu ulai asno wat ya kata kubur andai ulah penban ulah sa arsni harta kajaka ka baudan ulah sa arsni harta kajaka ka baudan ni harta jeng majung ibrio ma tentang hakamnya majuang hakamnya kamem hakapang kastam tentang ladadam bayathu epi ba ita idan bapang kastam ani ita no kadang terjungja ke besok singile no ngijulai peran ban pelat ke kapor ke kolor ke jumi ban letin hangta kalau yang usan kebaja pun kata terjungja ande apa pepat hang ni Yesu apa hang ni Yesu abulai asno ya kata kubur Lazarus upang ke Yesu le hani kalau ke abu Yesu uang uye ya Martha Yesu uang uye ya Mary Yesu uang uye ya Lazarus ne abulai asno ya kata kubur pada ulasa teman soasni harta jaha ka udan kumalang mana habangi pentip sigi bahi masa ni pentip sigi perlu perjuang ni khmilenti ki bagaimana kumjuru hari apa ka Mary ba Martha lesi kala khmilenti Yesu bonwan
Kalau kami inti yu Jisu keladan yang kata jingkermen bau Jisu unwan habu loya snow yang kata kubur bau ta ular sosupang ke Bible kemencan hantu Yohanes kemencan hantu Yohanes kemencan ukam sim kemencan yang kata terteng dari kemencan ubat iye jombe upang kalau ke keba snow tenat bau Yohanes kemencan ubat iye jombe upang kum kata bentar dari Jisu bapak buat baru ya semua yang kum kata bahwa rasa asli kata jaga kemudian buat kowe ke bentar kalau babale bau kameri bakamata kapha ya ini kubur Jisu nama kumal omne bu Jisu tenat balik rong serai yang jam kameri bakamata Jisu tenat berkeluar bagi tepunta kini amat sifat Yosno yang kata kubur kitab untuk yang dikambak ke Jisu le kitab yang ke Jisu ulah benar Henry hakata kejing nanti hakata ke jing anu yang ke anu di Jisu uman berpengkia ya upara ujoki upang Henry aku kata kubur Jisu ulah penslam kan yang kata kejing le Ulapan Islam yang kata jumlah itu. Kebentar kebenkong, kebenila menyo amani kalau kajing penslam kejong Jisu, kajing penslam kejong Jisu. Teng ada jumlah kejong ngidwai sublay. Dai ngidwai sublay hapor kebengipang istam. Ngidwai sublay hapor kebengitam mahteng jong kata kajing jong kajing tenju babuncat. Andai wat hakung kata hapor. Kermen dan ikmi nanti ublay pun coba ikmi nanti ublay pun kerja yang kata Jepang macam ni dia habung kata apa ublay ulang silent kata jengem macam ni dan yang nimyo yang kata jumpa na ublay terpentar meningkong kajing Islam jom Jisu yang ni Jisu open Islam hi hadiah ulo yosno ulah supang ni ulah saas ni kata jaga kaba udang kajing Islam jom Jisu boleh Jisu Islam dan kajing Islam jom Jisu kawai kebentar benila bersyam bakajing Islam jom Jisu kalau kan ban penpa ya kaburang kejong kalau kan ban penpa ya kaburang kejong hagar khat kebasan Jisu ulah depan orang tu bakajing pang kamlong sekabaniap hande ban penan burang kan yukun jom play kajing Islam kejong Jisu kalau ni berapa yang keburang berjumpa minuman cepat kalau dengan ni kebentar ni ban yakut lengkap cua ini bentar dan kong bah kunjuru teng mo ada jengem berjumpa Ibrahim baru ngisya ni ngisya ni ya kajing Islam berjumpa ya kajing berjumpa teng habo blay jumpa teng habo blay juba tentang habu blay ay kata ke kebengidan kam hakatu apa tentang ngisno blay kentat ngisno ku blay la kentat ya jeng gejongi ngisno ku blay umla berkenkhia ya kata Jepang gejongi perkhat ya meri berkematha ni apa rumta kita nak play ke wajing sosi nama bupara jong upang istam ne bagi tetep ya kata kubur ne Jisu upang Islam ya ulai kata yang gejongi Lesi yang cuma kat beri kemari perkamata, kila akan perkat, bah Jisu, Yesus lagi, mah kajing Islam kejong Jisu, nama ulah tempat yang kejong kejongki, lesi kajing Islam kejong Jisu, kalian nama rumah akan pergiat, yang Jepang kejong Lazarus, bah kawin nak bentar. Kalau banamar kajing Islam kejong Jisu kameri kemarka kila aduno kila ujong upara ujongki hagar dekat ke baar kue yang tu hagar dekat ke baar kue yang tu kau bahkan marka kalau yu Jisu balada miladan hangni malah miladan betul betul ke ulasus mempang mengiskan kau ulasus umjen dah layak ulasus umjen dah layak lada miladan hangni But kadi nama kajing Islam kejong Jisu kameri bagaimana cara ladu no ilo jong upara joki but kunjur kenuksa kebenila benyo kajing Islam kejong Jisu kajing Islam kejong belai pi ladani phai unowa ula ap yutau slap laku masispa atau televisna
Ublay ula wan ula keren honowa ban thawe ka yinglim. Bat kumta habunowa ula thawe ka yinglim. Pi shispa arhodli gisnam kinde gisnam. Kiba kumne kumtai shispa arhodli gisnam. Unowa ula ap yuta uslam. Ublay upen Islam ha jingim ke jong Noah ya Islam ada yang phai pat na jingim ke jong Abraham pi Abraham ublay ulaong yu Abraham bangan berku yami bat punta ya pateng mendriu ke jong me andre hatu kapor Abraham umpat dan kun bat deh kata ke jong ke bantap sis pasna pi kata ka sis pasna banyak kun kamde kade ke ege ke bangna banglong Empat kadai ke jimpan Islam ke jom play ke yu Abraham, bat play ukur ku yu Abraham dau Isa, ha ke jim ke jom hadin bola ada sis pas nang kata, di ke jimpan Islam ke jom play, kumang laong ne ke jimpan Islam ke jom play kadai ke bat penpa ke ya ke burom syaublay, bat penpa ya ke burom syaublay. Baladang ipai, isu ngadu betul dekat. Ngadu betul dekat ke khatwe boleh khat ke khatwe ulah keren ye kini hadian kata ulah ong haki kulak jongi ulah suras uyo atia andre ngan sarai ban posio yu kula suras ulok jongi ulah itu atia kisenran ulah suras uyo atia andre ngan sarai ban posio yu anda punta kisenran jongo kila ong kisenran jongo kila ong putra lada uyo atia unyo atia ha uji suhani ukuran sepang kajinya aku jumlah sos. Hendak disenang di perkat, bah ulah sos dom yokia ah kata kajian ke berjadok bertemu. Bagi senang di om, balada udang yokia ada apa apa lagi jenderal nomor usai obor nomor bupang, habau siap usai obor. Hendak dekat ke bahalan hendak uji su ulah ukuran sepang kajinya kejemu. Jadi kilai mut bawang sepang kata kajing thai na kebayo siap. Khat ke bakhat sa ona kumta ujisu ulaya tu shina haki ulasras ulaya no de na kumta jongpi ngasung kemen bangam shim ladan nanta upinyo ngai pi kani ka keptien ke ujisu ang tu khat ke bakhat sa ujisu ang ngasung kemen na kumta jongpi bangam shim ladan hangta balai ujisu ngasung kemen ulasras ulaya boleh uji susung kemen bola sesuai kerja yang boleh orang uji susung ye ulas ras rehan ni kapor kat kebahasan kayak tu uji susung kemen boyo snow buntir bola ras ulayam wang nak mentah jumpi ngasung kemen bangun sim ladang mentah harap mentah kapan ikon upan Islam di uji su banlek cakayin jom kameri berkemarta dah bawasa arsni Andre mentah hadian berulayap ulasras wong yang ini lek cakayin jom ulasras yang ini lek cakayin jom ulasras tentang awan perkat dah kata kecil perkat beri macam ni hakapor bapang sistem mungkin semapoi kepat kejengut bangin lek pak hakapor kiberi kibkan syuk dengan yang selamat saya Isle tangan pentingan ni, pentingan ni kaya ngesan ke jongki, nilai pentingan ni kaya ngesan ke bah ladu no, kita khat apa jong kaya ngesan. Kawai ngacan mau, kawai kakan tiang, kawai uberi uang, makan mau saya ni, uang ni tiang, balada ni mana, ban kemen, ban kita kibri hakapor bagi dangiem, ada ni mana bani songsu. Ladang imla banyak kemen bagi ladang imla banyak day jumut bagi ladang imla banyak keran banyak khana bagi hakapor bagi dangem balai paken ngenyang khang balai paken ngin so benur anda kilayap ngin selamat hai ke jumut bapinyam hakapor ulayap andre hakapor ke udang yem tang ban keran sekentin bagi benur ban keran te entah khat ke bakhanyo hadian ujisu ulalek syariyin jamu ulasras kadkat kabakhnyo ujisu ulawan te ulasyarni u bo uladan pa sausni hapo jol jintat
uladan saus ni hapo jang jinta ka Bethania te kalalong hajan Jerusalem jangai kuma armai te sibona ka jiu gila po ya ka Martha ka Mary ya kan pentingan ni sepang utau para jonghi pi ka Bethania ka jangai kuma armai na Jerusalem balai tu ba kasimpol kuma arsni banpoi na Jerusalem sa Bethania kasimpol kuma arsni banpoi na Jerusalem sa Bethania bat agar dekat ke Arway anda kunta ke Martha kalau Yesus hadian Yesus hadian ba ke Martha ke Yesus baulawan ke Martha ke lecu Yesus ke Martha kalau Yesus kotrai lada medan hani upara janga dalaya lada medan hani upara janga dalaya bat dekat ke apa henry mentaru ngantip bagi iru ki pamimpan ublay ai hane hapreng jong kata jingdu jingkerben hapreng jong kata jing susi hapreng jong kata jing benlut lesi laban ang ahani kuat bangta nama Jisu usimapoi akapuat babiang kamatha ong Jisu baladan ladan jin dan ladan hani upara janga umdalayam bahkan khat ka ba kamatha kangai bau Jisu ulah ten berpengkia Lazarus ulah ten berpengkia Lazarus ulah berpengim Lazarus barhabang ape ya kajingai jong kamatha abang ape ya kajingai jong kamatha ke abang ayo ya jingkai kalong batang nama bau Jisu jubah ya kajingwai ya jongi hakatu kapuan ka bangilwai hakatu kasni ka bangi dan kam ujlah tenteng tang kapuan bau Jisu jubah lani ai kata jubah mua yang kata jingwai berpihak yang kata jimpang hakata kapuan ka bangipang hakata jingdan kam ka jongi kemut bau umla kan bane kata kemut bau umla bane kata kani kalau kowe ko tentang ka bangayo hakani dekat ka ba ka ba kamatha ka ong Yesus lada memang mina ni manusia ya ka jingim ka jong Lazarus pertunjuk ka dekat ka ba Yesus ulang ka upara jong Yesus ulang haka upara jong ha unyo mipan kamatha kalaya tu abu ngatip bo unipat nakata ka jong mipan ka sing waktu pi abu Yesus ukran sepang kada ka jong mipan pi ka benibong kamatha ka nge bo Yesus ulah ban pedim ya Lazarus Andre bo Yesus ong pade bo para jong ha unmi pa kamatha ba kapalhat sepang kata kasing ka bakhadu haba baro kinyami pa kasing ka bakhadu kata ka jong mipa ka jongi ka jong asing jong trai kadkhat mas arsan Yesus ulong haka ngalong kata ka jong mipa bat ka jingim ubangai anga ulat ubangai anga la uyakru unyoim ubangai anga la uyakru unyoim de ngapoi sekapenta kaba ka pongsan yesi hakade ka matpeleng ka jonga kalong naga dekat ka balai buka adu ka basal pula nampil puli yaki kani kalong ke badan kam haka jingam ka jongi nagani ngila penyo ke jingkai nagani kabenta kawarna ya ka bokumnu Yesus ule ha ka jingam ka jong Lazarus lapan empat ya Lazarus ka dekat ka balai buka nampil puli nanta jongti nama kata Yesus ula no pat halade bat ulawan syakata kajintap ki Yesus ula lek syakajintap ka jong Lazarus te kalau long keram bat ya umohan labu haka hakata kajintap ladan ka umohan balakan hakata kalenti banle syakajintap banle ken syakajintap ka jong Lazarus Yesus ula ong to khlino ayu umohan kamatha kapara jonta balayak kaong putra kata ulah itu kamatha kaladu jingkamen kamatha kamdang Yesus reban bat ong hani ko kamta Yesus ong tu wemi uti makan bangan le pe Lazarus Andre kamatha ong kenyok trai kata kamet kalau hitung uladan halum cinta mentala saus ni nabakani kalong kaba saus ni Yesus uang haka ngamsim ma ong haka lada kange
hanyui ya kapurang ke jong blai lada pangai hanyui ya kapurang ke jong blai anda kunta kile klino yuta umokang ubaladan ha kabalabu yuta ubalayang ulasras uji suti ulakmi dalam hikmat bola kopa ngamu yang ini bamil snow yang kadang terasa nanti ngatip bamil snow yang halaga sini Henry ngalakukan mentah ini pada yang baru saudong bagi nyamai balapha mami yang kadang terasa pelajari haba ulah keren ni kini ulah pertah tim bacaan bola suras tumi kamantha kaladu yang ada gentleman dari jisu oi kamantha lada pangai hanyui ya kapurang kajong belai mene ngai keren sepang kapurang kajong belai ada kan kapasan jisu ang kani kajingpang kamlam sebanyak ni ban pa ya kapurang kajong belai bangi yang tu boleh ulat atau jisu ulat berperta kata kalum cinta kebulas ras utia beruang kolas ras tumi berkunta ada khat kabut beruta ubalayak ulamino berula balade berkti berkejat lagi jansa bagi khmat jamu lati saudong lagi rumah ujisu orang lagi tolak no ibu ba doa ibu no adkhat ka basausan nama kata sibun na kita gijiu kibalayawan syakata kameri abak leiru ya iru ujisu lale kilane ujisu lale bangkran swa ulang bahani ke Jepang kamlam sebenarnya bala dan pe hakani bentang kajingiap dan kata kajimpang ke Lazarus berkajingiap kalau pelong dan berpenpal ya kaburam ke jong blai kajimpang dan kajingiap ke Lazarus kalau pelong ya kiwe bernet yu jisu kadkat ke bahasa Hungri sausan Hungri kajimpang berkajingiap ke Lazarus kalau pelong ya kiwe bernet kau jisu nama belai nama bagi di kamar ke Jisu oleh lada Jisu unsur 8 Islam hakatu apa lada Jisu unsur 8 Islam hakatu apa lada unsur syong hakata jaga asni nama bakatung ke jenis hiju leto bahapo laisi manusia yang tahu beri balaya kalak dengan rombeng hakamet ke jong tahu beri balaya baru Jisu kadang boleh kasih besar kalau teman penting kenal yang Lazarus berulayam bak Jisu ulet kasih besar ulet kata cinta ulet di kamar bak sibun diberi riwayat kata diikan bau Lazarus ulami pak nah cinta bak kumta kajimpang bak kajinyak kajung Lazarus kalau pendem berom mulai kawat tolong kabae berkat ya kajing kajoni kalau kabae keren teng berkat nama tulsin mengibri menuju berkat bangila pendan burung yublei tang kapor bangidan maknen do masjid dulu ngila pendan burung yublei tang kapor bangidan maknen namai tempat kebasia ngila pendan burung yublei tang kapor bagi baro kilong bawah baro kilong kiba all is well kumbaong ma kilong kiba biang lu dah kajing ni ngila ay pendan burung yublei right hakani kapor ada di pak ni kajing ke Lazarus kajing pang kajingnya ke Lazarus kalau penpal dia ke burung ke blai hakashiki ka ba si ke toren kalau nang ka ba berkhar ka banyo datar wala bipuli yang tu hantu isyam bupol ukran sepang utau sya ubadung hakamet ke jong sepang utau sya ubadung hakamet ke jong utau sya ubadhar utau sya ubadung hakamet ke jong Balupol, kabu semua yang ada jingkar, kabu semua yang ada jingkar utau sya, upol uyatu atau jisu, laisien upol uyatu atau jisu, yang kata utau sya, ubadung hakamet ke jongpol, ane ebat kabu jisu uong upol, bahajinga ke joma kalong kepada biang kami, kajinga ke joma kalong kepada biang kami, dikumta kabu upol uyas
ulasya nak kamen yu tau sya kabathal kamen kejemu haba usmu tu bau tau sya kan kalau kawai nak bentang kaman penpau burang kejung belai bawa kiden jung ta kejing telak kabuat kejung belai kapenpau kejing kejung bau usmu kamen uni usya uthau kejing telak uni usya uthau kejing pang kamen kejung ibre uni usya uthau kejing uni usya uthau kejing le kejing kejung ibre Henry pa, to ai pa, balamba utau sya, wathara kejing kejung ni, balamba kita kejingpang ke bangima kejing kejung ni, ngilsim ni kani benta, bakal kawai na kala, kabingin natin, ban ai, ban penpau ya kaburam kejung belai, ban penpau ya kaburam kejung belai. Mana yang tu keren sepam tau mau kan, keren sepam tau mau kan, bersuara kan. Kuat ban, ya tu aku ni kuat benda kalau bapak nak jongi, midan utau las kejing kejung. Bapak midan utau las kejing kejung. Wei tau las ubah midan kejing kejung. Nongkran sepang kita diberi balayak, sepang kita diberi balaleno nak kejing kejung. Nongkran sepang kita kejing kejung hadiah balayak kejing kejung hadiah andang layak ni. Pak, nani wei tau lasas ubadan kejing kejung. Ulasas utau yang kejing kejung. Teteng kejing kejung. Itu no yang Mesir menjadi ham sakri ulai. Itu no yang Mesir menjadi ham sakri ulai. Nama kita kejing tenju. Kejing kendu kejing kejung pi babonjat. Kejing ele kejing kejung pi babonjat. Kejing kuslai kejing kejung pi babonjat. Kijulong utau beriu wasit ham menuan kejing sakri. Karena nama kejing kendu kejing kejung pi. Kapelong pi. Bantulak no. Kejing kejung pi. Kapendu no yang kami siam dengan kejing ham. Kijulong kata kalau kami kabasit ham menuai. Karena nama kita kejing kuslai nama kita kejing pang. Kita pi kendu kejing kejung pi. Kapelong pi. Bapindu no yang kata kejing ham. Ladak no yang kami siam dengan kejing ham kejung. Haki kejing kuslai ladak no yang kami siam dengan kejing ham kejung. Kejing ele kejing pang kejing sistem. Kalau ni wei ko wei beri ni hapan ma. Ladak no yang kami siam dengan kejing ham kejung. Haki kita dibentang. Anda Jisu angkat bakukun tomi no nak kata kejinta. Habang iwan sekali sekali Jisu kuat ini menilong kita kelalui. Kuat ini menilong kita kelalui. Lada Jisu ulak dan penipat ulah soal senar kejinta. Kita kejinnya kebelatap yang kata Mesir yang Jisu ham. Kinong ayu khmat kejong belai. Kinong ayu khmat kejong belai. Penjuru, you tahu mau kan? Oh yang kejing kejong Ibreu, minum nak ramai yang mau kan kejing kejong. Ubah khanglat khang di kejing kejong. Ubah pendu jekerman kejing kejong. Ubah khang ubah penkut lah penkut di ubah khang jong kejing artatian. Khang jong kejing yang jong kejing bangai kejing kejong. Henry, Jisu. Uang minta mau kan kepada nak jengkat ke Lazarus. Batung lau pertara tim ke bajang ke buang ko Lazarus tumi. Kumbaga Mary kepada ni kajinge bo Lazarus ulah ni mentenipat. Bo Jisu ulah ni mentenipat Lazarus ndoyam. Kuntaren. Kawan nak kajing keman kajing yang kajing ni. Baka bakut kamdai kajing slai kabakut kamdai kajingnya. Kabakut kamdai kejing fang. Andai habang sedang mulai kita barok kalau kejing sedang jom barok. Wat lenong kabakara. Lenong kabakara. Kabai jaksi dengan jalan yang bawa kejing lai. Lenong kabakara. Kakak kabakhamai terter. Aduh kabakhamai ladang puli yang tu. Hadiah Lazarus. Hadiah Lazarus pula. Mipat nak cinta ke bulale hatu lasas ulale bersyam hatu lasas ulale sekali besar mentendu
yang Mary pada Martha hatu Lazarus ulali pada songkop apo kayin mesem ke jombu Henry ini mengingat bersiapa dengan ni lenong pada khat ke khandai ngi bo Lazarus upen bana ulang uta usaki na gamta ka kerten nani na gamta ki kamba ki jong Yesus ku bule ulalong ka saki upen bana ki kamba ki Yesus bule ha jing ka jongi hatu kamde ni gamta ka jing ka jongi ru bangene bai kita ki kamba ki Yesus bule ha jing ka jongi hatu ngi hunno tanta nani ka dei ni kum ki banaiten man bana ki kita ki kamba ki jong Yesus ka bule ha jing ka jongi trying one I know emi dan ko I know isya emi trying penai ke teng ke jomi bagi I know emi ke try Lazarus semua pun nak kata cinta ane kadang kata cinta man di depan kata cinta ke jomi bagi na kata cinta kata cinta ke jomi ke cinta ke bate ke khu me ke cinta ke jomi ke cinta ke perlu cinta man ke cinta ke jomi ke cinta ke baai yang kata cinta tien ke cinta ke jomi ke perlu yang kata manusia dan manusia ham utrai ukhat ini mekhat ini ke bapa bagi orang ali ko khun tumi no ken na kata cinta ke balate aku yang kata cinta ke jomi bagi syem bagi ni kam kinti ni ko kata cinta ke bapa masisha ngilong kita ke belajo nami ngilong ni ko pa kita ke belajo kata cinta nama ni melong tahu ujung lipat melong kata ujung lipat nama kata cinta ke jomi umau khang umla ban khang ni ke cinta ke jomi umau khang ubabun chat ni ko pa aga cinta ke jomi ki bere bala ban khang wa khang nanti la kalong na dinu pin ki banta jo cinta ke jomi ane ni iskam melong bakran bo mena ni ko pa ban ben to mau khang na cinta ke jomi ba ko Lazarus ni ko pa ulale syakata krishnam ulale syakata ni pa bantan banai ka kubur ke jomi ya bantan banai ka buram ke jomi bantan pai ka buram ke jomi ke ko pa sa ka thai shiki wei ya ka ba kumno ha ki wei ya snow ya ka ki kama ka ba mi na le ke to Jesu aga janyam ke Lazarus ke to Jesu ki bon ki lawan cha ka jitala ba bon ki lawan cha ka jine ka dei ni ko pa ka ni ko bangi ko ki khun ki jomi ka dei ba chim ni ka ni ka banta bangi nam ki nam phla ki jomi bangi nam ki nam phla bangi de ba le ra ni ki te jimpang ki jomi bangi de ba le ra ni ki te jine ki jomi bangi de ba le ra ni ki te jing tenjo bangi de ba le ra ni ki te jine Henry kalong teman ko wen ka banta ka ba me picture ke jing ki jomi bawa hantar ro ni la ban pendan burom ni ulai wa ka cinta ru ni la ban pendan burom ni ulai mama ki kamba ka ba me le ke ni ka jing ki jomi ngai skam mama ki tente ki ba khindya ki to pa e ka mama yo ban ke khre ba sam supai lang jomi o try along the thli basuda ka jing ki joma ban sibun ki ki jingna ni to pa andre ha ka ki jingna me pendap upor om yo tau sha ba thar ka jing ki jomu usha jong ja usha ka try ba pan tron ni ka met ka jomu ba pan tron ni ka jing ki jomu andre so men aba mi ni ko Jesu mi om yu por ka jing ai ki jomi ka jing ai ki jomi ka lo ka ba dang ka jing ki joma ka jing ai ki jomi ka lo ka ba dang shisha ka jing ki jomi ka jing ai ki jomi bagi di mas smokeman ha ki jing tolak bagi di mas smokeman nama habang itulah de hanta ka bor ka jomi ka pa habang itulah de hanta ni ka try me ai ka bor ka jing ki jomi ki Jesu snow ki jing khatar pa ki joma shakri bare batla ki to pa baju si kaman ka jomi ki to pa ai na do sibun ki ki to pa ka jing ki joma ya mama ya ka mama ada tips shu ka tien ka jomi but try na ID kan ka por sa dan Jesu do amen amen